Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Limabas ka itay manong Jake. Ita, lumabas ka manan. Papanam ka di. Ne, apay tadamagan. Dalan mo't dito eh. Iso nagnakatapag naangkat nga rod. Ay nawaw. San mat adalan ti sungbat ti saludsud ko manong. Papanam ko na. Saan mo nadamagan? Mapanak iti turungan ti sakak. No iti maturong ti sakam ti papanam manong. Agkidam ka nga rod amag na. Na, apay nga kidamak. Kasano ang makita nga iti pagnaak. Ay nawaw. Di mo mat ngamin ammo na sa dino ti papanam. Iso nga agkidam ka. Tajay maturong ti sakam. Iso ti papanam. Ay, salbag. Naglaing ka dito yung ubingin ta pinilusupunak. Nagkidamak amag na. Di pa ikit matulid akon. Apay nga gararikap kayo magnalula. Ay nawaw. Hey, jak namin makita ti pagnaak. Ah? Ay na, jak matan masarakan ti antiparak. Nalam ka di manan nga indulain si ka, Jake. Ne. Apay asak lula. Jak induldulin. Ay na, ayan nga rudan kay tay antiparak. Ay na, wow. Papanan nyo ngamin ay ah. Inakman pa ka nan dagitay kunihok. Imbis nga ipakanyo kadagiti kuneho ti karot. Kaninyo langan. Natangkan ti karot. Saan ko ang mangal-ngal? Ay na, wow. Eh blender yun alula. Barang pumigsa ti panagkita yo. Pag kunamat na pumigsa ti panagkitak no mga nakiti karot. Kasta ka no, lula. No kanayon kayo ang mga niti karot. Papigsain na kano ti panagkita. Mamati ka. Nang nanganak mo't iday. Apay ngay anak kapsut mo't ti panagkitak. Patsindak. Kitain nyo adagiti rabbit. Kanayon nyo pa kanan iti karot. Iswa kitain nyo. Saan nga agusar iti antipara dagiti rabbit? Ay nawaw. Nakakita ka din iti doktor ako niho. Ang mga ramid iti antipara iti padada ako niho, lukaw. Na may sanakit din ni Lola. Doktor ka no, ako niho. Sursur kala, sursur, Jake. Umay na matulungan ni Jigardin, ah. Aganos kay pay lang agmula ita. Agsibog, kaya agapit. Sana balay, tainton igastos yun ti paglakwan niyaw. Tulungan kayo itong aggastaw. Anya? Ay! Uray awan timang tulong kanyak amang igastos no dinak tulungan iti trabaho. Uray di tambit alukaw. Nagdakilan ka tao, di ka tumulong. Ay nawaw. No, kasanok nga tangayalis ti alipuspos ni tatangaya. Diyak makapanunat. Kasanong kanak to iti kwarta. Ito naglakaw. Gumatang ka man iti lakok akan kanan, Jake. Anya tilakom? Puto kan suman. Gumatang kan. Ada ka di fritis na dayta? Ay, adamat ano gumatang ka? Diyan lang ko ma-fritis mo't at itid mo kanyak. Ay nawaw. Naglalay nga ngay no itad ko kan ka a free taste tilako. Awan nga rod kwartak. Anya? Ada ka di taan nakatugaw ngam awan kwartam? Kasano nga ada kwartam kat di ka mat ngamin agtrabaho? Ha? Anya nga tanong mangala ka itilata ta idisum dita sangom. Ah? Tapnon into adda aglabas, limosanda ka. Anya? Agpalama, kasta ka day? No kayat mo timadan iti kwarta. Di, kasta ti aramidam.
Inkakit din dumawat iti free taste iti lakok. Aha, sadot kamat ngamin. Yay. Urayak lang na bainan iti bagana. Ay nawaw. Ala, apay nga paprusam tilapayag mo, Manong. Ne, apay nga, masidag ka dito. Si Kang Ubing. Itay pa nga na nakita ka anak katugaw dito'y Manong. Ada ka di or-orayam? Awan. Ang magururayak iti grasya. Barang nga da sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Ay, disgrasya sasawam. Grasya. Awan lat amok ama uray mo agrasya dito'y. No dikit disgrasya. Naa. Kasano ko ma-disgrasya ako na met Ubing? Awan ti umay mangted iti kanam ditoy. Tawan mat ar-aramidam no di agtugtugaw. Anya. Ay nawaw. Tatang, kahit tsuka di nga armak ni Juan. Ni ka di Joan nga glaklako iti kang kanon. Uwantang, kayat yaw? Siyak ka diti mga sawa tapno damagin nak. Ay nawaw. Ha? Kwa, ano kayat yung agbalin na manugang, ti kayat ko asawain? Aha, imbag ano kayat nakadadya kuno nagsadot ka mait. Saan ko mat akayat ni Juan tatang? Di na magkailangan mait. Naa, apay ko madamagin nak. No di mo lagayam kayat lukaw. Padasak la ko matatang, barang ilibre nak itikan kanin ala ko na. Na, dahi ta kanila ang ti among maramidan. Timang luko iti padamatao. Pagbiyagan nga ron ti sikap tatang. Di padasin barang lumusot. Ay. Saan anasaya at timang luko iti pada at tao? Sikamat ti masabot ko, Juan. Ada ka di masapol mo takasladay bagam. Ay, agamit ka din. Itulod ka di balayo. Itaman pa yan nakalagip ka mang itulod kanya. Ay nawaw. Kasano, kaya itala man nakita ti kinapintas mo, Juan. Nabayaga kun nga gaw awid nga agmay sa. Di mo ka di kayat. Nga, dan ka doon magamit. Kayat ko ngam saan asi ka? Na. Apay kay. Sayang ti kinataer ko, no di na kaya takakuyog. Ay, nawaw. Apay ko maasayang. Kat kukwamlat tamat ta kinataer mo ako nam. Ha? Awan makaala. Ay nawaw. Papanan nyo ka di, Lola? Ay, mapanak di ta tiyanggi, basang. Anya ka di tigatangan nyo, Lola? Ken apay adiyo ibaon ni Manong Jake, tapno saan ada kayo ti mabannog, Lola? Ay, sanak amapan gumatang, basang. Apay nga rin amapan kayo iji tiyanggi, Lola? Agwat-watak lang nga magna, basang. No makadano na kiji tiyanggi. Pag naakmanin nga agsublay, tapno mawat-watak. Agwat-wat nga rin ti panggapyo amapan ijay tiyanggi, Lola? Ay, huwan, basang. Manong, apay abinay-bay am ni Lola manapan ijay tiyanggi ngagmay-may sa? Ay, nawaw. Apay ko manog, may mesa. Nakapsot sama ti panagkita na ang mga numarigatan. Kinaduam ko mga ron atas si kati nakakita. Jakmut ngamin nakita. Apay di mo nakita. Awan ka kadija balayo itay? Ada ka, ngam jakmut amo na pangayam ijay. Apay adi mo nakita. Arap ka kadi matakas kinilolam. Ay nawaw. Ay, sana ka rap. Limpyo ti panagkita. No limpyo ti panagkita, Manong. Apay nga rod adi mo makita ti ar-aramidon ti kabalay mo. Na, saan mo't nga iso tikit kita? Ay nawaw.
Lola, nagkapanya ka day. Dali, imbaga kit din nilili nga arapak ka no. Tadi kay nakita pimanaw, ay nawaw. Manasursuro ni Lili, di kinapilusupo na kin ka. Pasaray ngamin ka sa kat pinipilusupo. Ah? Iso aday da, pinilusupo na kamat. Ay nawaw. Saan mo't Apay ko matuladan na, kit saan ko mo't nga ibagbaga tuladan na. Oho. Uray, ubing dayjay. No, anya ti makita kan mangag na ay tuladan na No pilusupo ka, makasarak kamat, iti mang pilusupukan ka. Anday o mapasamak na Lula. Ay, Lola, napanan ni tatang. Napan siguro iti garden na manmanuman kan ka. Di ka kumaman napan iti garden. Nagaduda ijay. Namapanak, isupay apakanenda, kan isupay asali-sali ijay. Tumulong ka atap no adamat sirbem. Saan lang mapanmangan iti balon ti aramida mijay. Pilusupukan tumat. Ala, nayaw-awan kan samat manong. Ay nawaw. Pag kunaman na yaw awanak, Agturong nga ni Garden ti dala na naturong mo. Sigud mat amasadot ka pa ni Garden. Iso nga awan na ka na yun ti kwartam. na, apay nga ibagam nga awan na kanayon ti kwartak. Kitak matipita kami din natinag mo. Awan kwarta kargana. Panay mat play man iti kargana. Ay nawaw, apay pinakibyangan ti pitakak. Ay saan ko pinakibiyangan manong. Kinitak laang idi natinag mo no adumat laang kargana. Apay nga ron da kinitam kat awan pamalubos kaw. No di mo kaya ta makita ti sabali ti pitaka manong, alwadam atap no saan mo amatnag. Ne, itaman pa yan nakita ka nakawit iti saba. Apay nga ron da kasta ti rungiit mo. Nangalam ka di dita sa nga bulig asaba. Tinabba ni tatang ijiigid ti garden. Impawit na kit kanya kon. Diya mo mangmangan iti saba. Oos? Saan ka no? Mamati ka di ka mangmangan iti saba. Namati ka itimbagak. Diyak kayat ti saba. No saan pa yan naloom. Inton maloom Adula palusot mo. Isugayam anagado ti kamurom tasaan ka mangmangan iti saba. Anya? Oy, nyamot ti connection na dayta, iti kamurok. Nakakita ka din iti bakis nga da kamuro na. Kayat mo sawan, isungado ti kamurok, taimbaga ka sa anak amang mangan iti saba, kasjay? Kasta nga rod. Nay, Ngam numangan ka amangan iti saba, amangan no luminis tarupam. nagpaiso dayta. Awan ko makamurok, tanang nanganak mo't iti saba. Sikamat lang tinang panagnak nga ulbod ka. Apay nga ulbudak manan, ay nawaw. Itay, ibagam asaan ka mangmangan iti saba. Ita, ibagam man na mangmangan ka. Ulbod! Ay kwa, joke la dayjay. Apaya kasta ti tsuram, kaskala napukawan Malagip ko lang, tinrabak kanyak ni Joan. Imbaga, kasana ka mangmangan iti saba. Apay nga imbaga madi ka mangmangan kano nagrawot kan tupay ay nawaw. Dayjay nga ron tatang. Nabisto akla ka nga ron nagulbudak. Apay addi mo amaw, kano nalaing mo dayjay amang pilosopaw. Nakabirok kan? Amaw, tilamas. Mapaniitan, tilamas iti buhod na ang iwat. Kasta tinapasamakan ka. Panunutom Ay, wan. Ay, sinalbag. Sapay plano kong armon ni Joan. Nagapukan siya, Marty balay na Juan. Ay nawaw. Wan, Lola.
Diyan mitla ako na tiya sa asikaso na. Sana siya. Magkasano nga si kaswan na ka, kawa mo pa kay ranudan na kin ka. Na, Imbagjayla ko na tada kwarta na, numala ko na. apay nga imit nga awan pakairanudan na kanya kakunayo, Lola. Apay, mabalin na ka kadi nga ilakaw. Ni Lola mo. Sa anak mat akan kanin, tapno ilako nak. Ay nawaw. Jay nga rod kat. Jay lako na ti asikaswan na, tada pa kay ranudan tay lako na. Ha? Siga ngay, anya kumangay mo ti pa kay ranudan kin ka. Tulungak iti trabaho na. Tinulungam ka da, idinapan kay jabalay da. Saan ko tinulungan na? Ta saan ko mat ako kwa, jay kukwa na. Day, tati kang balay. Ha? Impakitam, ti kababalin mo, idinapan kay jabalay da. Ni, anya ko mati ka babalin ko, Lola. Kita kinasadot mo Ha? Uray asino babae, saan da ka akayat no sadot ka? Mabalin ka di nga ibaon kay iji balay da Juan. Anya ka di aramida ki jabalay da manang Joan manong? Ingka man itid ti surat ko. Surat? Wen, Apay, awan cellphone mo manong? I-text mo langin jak mat na mo ti number na. Apay, adi mo damagan ka ni manang Joan manong no kasapulam. Ha? Asit gam tadamagam. Sige, ditakan tada papanak. Ay, sinalbag. Apa jak na panunot. Agpaisun sa katay ko ni Lola. Nga dakap kapoy ko. Mabalin ka di nga alaan ti number mo? Ha? Anya number ko? No ala, anya nga iti number ko. Ay kwa, jay contact number mo ti kahit ko asawain. Ladingitak. Di mo to'y pa'y sublatan to'y nadagsan nga awit ko. Number ko kit din, ting kadamdamagan. Ala, aglisi ka itidalan ko. Ay nawaw! Uray taer mo amin at taer manong James. Nusadot kamat. Awan ti mangayat king ka. Sadot ka lang aruden. Pilosopo ka pa'y. Agbaliw kan sakbay amala daw ti amin. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.